Masola a Botswana le Amerika a re mo ikatisong e faphegileng. Lekalana la Botswana Public Health Institute le ipaakanyetsa go tsibogela tlhagogo ya malwetse. Fa Letsile Tebogo a ipona phatla kwa sekamagaolaganyeng a lobelo la 200 meters la di-Olympic. Ntere go dumedisa motho wetso re go amogela nna ke bidiwa Reginald Richardson. A re simole ka tse di gogang ko pele masola a Botswana le Amerika a mo ikatisong go tlhatlhelelwa dikitso ka go tsibogela diemo tsa tshoganetso. Mothisa moeteledipele wa sesole sa Botswana Major General Joseph Selo a re ikatiso eo e tla tiisa botsalano jwa lefatshe la Botswana le la Amerika ka jaana bobedi jo bo setse bo bereka mmogo go tsisa kagiso kwa mafatsheng a tsogetsweng ke mekubukubu. Major General Selo o ile se a simolodisa semmuso ikatiso yo maabane. Masole a le makgolo a supa le masome a mathano ke gore 750 a tabo a tsene ikatiso ya Southern Accord 24 bontsi jwa bone ba tabo ba tswa mo sesoleng sa Botswana. Ikatiso e tla tshwarelwa ka kampeng ya Thepephatshwa le ya Shoshong ha dithutopuisano di tla tshwarelwa ka Gaborone Technical College. It is in no doubt that the complex security environment that our militaries operate on today Malatsing a sesole se lwantshana le dintwa tsa maragana teng go tsologela puso le go tsosa mekubukubu e tsosang dintwa le thakathakano. Symmetric warfare largely occurring in the realm of insurgency and terrorism in intra-state conflicts. As you can see, we have a lot to accomplish over the next 2 weeks, but I'm confident that together we will build the joint readiness necessary to respond to future crises and conduct bilateral peacekeeping operations. The world re ta bereka ka nnata mo dipekeng tse pedi tse ditang la tshele re tshela mo go lone ga la iketa le ba tarentse re le malala a laotswe. Working with our partners is how we will succeed in tackling these changes while safeguarding the citizens that we serve. Esteemed generals, it is evident to me that this is how partnership works. Sole sa Amerika sa kgoletse go thathalla sole sa Botswana dikitso tse di ta go disang sesole se. On the 22nd of September 2022, the BDF and the US North Carolina National Guard through the state partnership program, we signed a bilateral. Maesa Botswana la Amerika dirile ditumelano tsa go disa botsalano ka go tshwara ikatiso ya mohuta o. And so this exercise Southern Accord is actually scheduled in that bilateral country action plan. So we're looking at doing readiness and building readiness for both the U.S. and the BDF. So that readiness is a broad brush of training that we do, whether it's women in peace and security. Ikatiso e tla be itebagantse go thusa Botswana go nna le bokgoni jwa go tsibogela diemo. Infantry training, platoon training type of activities, as well as disaster response and relief training as well. Major General Selo o kgothaditse bao ba batabong ba katisiwa go dirisa sebaka seo go ithuta ka go themo sesoleng sa Amerika le go nna ba le malala a laotswe ha ba ka bitswa go thusa kwa mahatsing a sele. Ke o lebogela Redipotsane Botswana Television Gaborone. Morulaganyi wa moletlo wa Absa Dithubaruba Re Power Kawina a re moletlo wa monongwaga o tla tshwarwa mo malatsing a le mabedi go na le lengwe jaaka pele. A re ka maiteko a go tsosolosa mohama wa bodiragatsi jwa monongwaga mo letsatsing la ntlha go tla lebelelwa setshwantsho sa motshikinyego se se dirilweng monogae sa motswasele se se bolelang polelo ka ditso tsa Bakwena. O buile se kwa mogwantong wa go tlhagolela tsela moletlo wa Dithubaruba o tla tshwarwang ka Lwetse. Monongwaga moletlo wa Dithubaruba o tla o fetotse lewa o tla tshwarwa mo malatsing a mabedi. Go tlhalosiwa fa monongwaga go tla bo go akarediwa go lebelelwa ga motshameko mo setshwantshong sa motshikinyego o tla bo bua ka botshelo ba kgotsi motswaselo wa bobedi o dirilweng monogae ke badiragatsi ba monogae ka maiteko a go thama mebereko le go tsosolosa mohama wa bodiragatsi wa mogae. We want to create sustainable jobs for the industry, not a once-off event. Re batla go thama mebereko a se nnela ruri jaanong kakanyo ke go dira sengwe se se tla nnelang ruri se se tla tsang dingwaga se ntse se le teng se se tla rutang Bakwena le merafe ka kakaretso ditso. Teach and educate Bakwena le morahi ka bophara. Re itemogelana gore Dithubaruba e hira
bontsi ja di-suppliera mo kgaolong ya rona ya kweneng ba e leng gore ba bo ba tsile kwano go ta go provide service tse di harologaneng. Re kgonne go bona mahelo a le mantsi ka kwano bangwe ne re ntse di itse ke teng ha ga Mmakgosi mme re kgonne go tswella ka Kobole ka dibeng ra tsamaya re palamela ra go tsena ka Kobole ga la ga Kobokwe so dio tse ne di duela tse ne di itumedisa thata. Mongwe wa ba ba neng ba tseneletse mogwanto o tlhalositse fa ba tswetse mosola ka jaana ba nnile le sebaka sa go ithuta ka ditso tsa morafe wa Bakwena. Kgonna go itemogela go le gontsi gone gore morafe wa Bakwena o dule ga kae wa ko kae ha nne go rileng ka mabakae se ke dumelang gone gore gongwe tshwantse ya nna thuto le mo baneng ba batlang ko morago ga rona segologolo ba ile gone gore ba ikela thata go dira bo social studies le bo history gone gore ba tshwantse ba tla ka kwana go tla go ithuta go le gontsi. E ne le to enjoy gape go tswa go ditoropong ke a bona bantsi ha ba tswa go ditoropong ke go bona makhabisanaga a rona a gantsinyana re sekeng re nna le tshono ya go a bona. Re ka wina o rotloeditse makalana ikemetseng le maphata a puso ka go farologana go nna ba tsaya karolo mo moleteng wa Absa Dithubaruba a tlhalosa fa e le nngwe tsela ya go somarela ngwao ya mono gae. Lizzy Class, BTV News, Molepolole. Khansele ya Bokone Bophirima e ikwetse mo pusong go thusa ka madi a ka dirisiwang go fokotsa ditlhatsana tse di melang mo makgobokgobong ka dikgoreletsa go ela ganoka fa rolapego mo phuthegong ya khansele kwa Maungwe telepele wa lekoko le le neng le tlhomilwe go sekaseka seemo sa makgobokgobo re Luke Motlaleselelo o tlhalositse fa seemo monokeng tota mo nakong eno e le se se gomagometsang go nyeletsa dinoka tse di tlhokwang bobi ke batho le diphologolo. Mo dingwageng tse di fetileng go ya go fitlha ka ngwaga wa 2016 lekalana la metsi le kgopo ya metsi a leswe le ne le ntse le thapa babereki ba nakwana go thibolola dinoka ka go kgaola ditlhatlhana tsa noka tsa Koma le Mchimbamo tse di kgonang go gola phetelela. Mo nakong eno ditlhatlhana tse di godile phetelela mme ka jalo tsa thiba dinoka mme se sa baka gore metsi a feletse a ipatela diphatlha tse diša. Noka ya Boro e tshela mo nokeng ya Thamalakane yone go bolelwa e thibane gotlhelele. So once this Salvinia e coverile lagoon, what happens ke gore metsi ha flower ata ba ta pusha whatever sediments and di thatsana tse dingwe tse tabe di kumutsu gongwe ke bo ditobo dikubu and then ha di goro ha that method di ke star sa Salvinia gora gore di tabe di ema di tabe di sa khone go tswella di float so gora gore ga di ema ya no they continuously build di kaega gone go be di nna dintsi to a point e le gore jaanong metsi ga a khone even to penetrate that section then metsi a hela diverta movement. Letlhoko la madi ke lone Maba. Department of Water and Sanitation is lekalana la metsi le kgopo ya metsi a leswe le lebane ke dikgwetlho jaaka go tlhelelwa ke madi a go reka diaparo tsa itshireletso le didirisiwa dipagamo jaaka dikoloi le dikepe babereki le go retelelwa ke go goroga go ditlhatlhana tse di ikadileng teng le go tswelela ka go anama ga ditlhatlhana tse. Inaccessibility to infested sites. Makhanselara le one a tleditse kopo ya gore makgobokgobo a sirelediwe. We need to engage all the tour operators. Re tshwanetse ra buisana le bagobi ba bojanala ra ba bolelela gore re tlhokana le go tsibogela go boloka makgobokgobo pele ga re latlhegela ga re ka bua le bone ba ka ntsha madi. If you go and talk to them today, money is there. Our livelihoods are wholly dependent on the rivers. Matshelo a rona a ikaegile ka noka ga sengwe se ka diragalela noka matshelo a rona a amega gompieno re mo leubeng ga gona kwa re nosang dikgomo tsa rona teng mme fa noka e ka bo e sa thibana re ka bo re sena selelo sa lenyora. These river channels were not blocked. Re ka bo re sena bulo la lenyora. Bontsi jone e le gore bo ne bo twaetse go itshetsa ka noka jaanong ba hepogile go nna bathoki re ba kwadisa go go mmaboipelelo. Ke dumela gore le bone ba etele dipele ba lagatshele ba busi ba tshwanela ke go lemoga gore jaanong go ke mopheleo mo go bone gore jaanong ba go tabela batho ba nentse ba twaetse go itshetsa ka mabaka a gore ga re na noka. Sekgala sa dikilometera tse di 30 se tlhoka go thibololwa ka madi a ka tshwarang 1.2 million pula. Maranyane Samakata, BTV News, Maung. Balemi kwa bobonong mo kgaolong ya Bobirwa ba tsosolositse ditso tsa go lebogela thobo go somarela tsamaiso
eo le go e akaretsa mo mekgweng e mešwa ya tlhabololo temothuo. Morago ga gore go lemogwe fa e rotloetsa tirisano mmogo, popagano le neelano mo baleming. Ba ne ba rulagantse moletlo go lebogela thobo e le la ntlha fa e sale lenaneo la temo letlotlo le simolodisiwa. Ba ke bomme le borre ba ba tsereng boikarabelo jwa go diragatsa keletso ya lefatshe leno ya go ntsha dijo tse di lekaneng mme ba sa tlogele ngwao kwa morago mo nakong ya diphetogo. Ba gorosa thobo ka dikoma, ba supa kapari ya ngwao, kapei ya dijo tsa setso le mmino wa sebirwa. Rona ha re gola tiro e ne re utlwa e le digelengetša re sa gopole gore e ka re mo letsatsing lengwe le le thabileng ra bona babirwa ba kgobokane jaana. Ebile kgomo ke le rae kere ke tiro e tona thata se ke la etsa motho ka gore e ne e kopanya babirwa e nna tšhaba e le nngwe hela ka gone go kgobokana go nemo. Go tabo go se mosola gore re bo re ntse re bona ngwaga le ngwaga kgosi a emaga a bolotsa letsema mme ga ke a da a bona phetolo ga re ke re ka re mo supetsa gore re boneng re dirileng jalo he ga bo go raya gore re eme ka dinao. Ba tise le peo e le gore kgosi o tlo bula letsema ka yone e kopakopantsweng re tsa gore letsema le tlo bula ka September mme gape re ba lebogela gore se ba sitisitseng tiro e ke ya ngwao ga ba bolo go e tlogela go lwe ba sa e dirise. Selekanyo sa thobo ga ise se tlhomamisiwe mme balemi ba le 371 mo go bone ba le 303 ba ba neng ba dirisitse lenaneo la temo letlotlo ba ne ba beile ditema mo dihekereng di le 975. Re saletse ko morago ka go tlhatlhoba mebu le go dirisa menontshane mo masimong a rona. Le lenaneo ka le ne le lesha go ne go na le dipeo tse di neng balemi ba rona ba di batla mme di tlhaela di seo ko marekisetsong. Le ha re kokonetswe ke manokonoko a luba ra re tanki modimo o tla hetola tsotlhe go ya molemong wa rona. Balemi ba ne ba itsa motlhala mo go tse ba di dirang sentle tse ba tlamegang go di emisa le tse ba tshwanetseng go di tokafatsa ka temo ya segompieno e le kgwebo. Mo malatsing ano re dirisa dipeo tsa di-hybrid, dipeo tse di bogadi bo gaufi di na le thobo e botoka mentswa le tsa rona tsa Setswana ha re ka re di lema le tsone ra leka gore re bo re le thathubile mmu yalo ra tsenga dikota tse di tlhokagala mo go tsone le tsone di ntse di na le thobo e rileng. Tiro ya tebogelo thobo e tla tshwarwa ngwaga le ngwaga mme a tulositswe go akaretsa metse e mengwe ya kgaolo ya bobirwa. Ngwao ya go lebogela thobo ga se fela go supa ditswa tshimong ke go tiisa balemi moko ka go amogana maitemogelo ka ditsamaiso tsa Setswana tse di botlhokwa tse ba ka gatelang pele ka tsone mme di sa kgopakgopetsang le maikaelelo a lefatshe a go tlhabolola temothuo. Karabo Molusi, BTV News, Bobonong. Moswarela mookamedi wa Botswana Public Health Institute Dr. Tebeyami Macheke a re ba tsweletse ka go rulaganya lenaneo la National Health Emergency Response Operations Plan le ka lone lefatshe leno le tla ipaya mo tshiamerong ya go tsibogela tlhagogo ya malwetse ape fela mo isagong. Dr. Macheke o tlhalositse se mo phuthegong le bana le seabe ka go farologana maabane mo ga borone. Bolwetse jwa COVID-19 bo sedimositse dikgwetlho dingwe mo mehameng wa botsogo lefatshe ka bophara go akaretsa le lefatshe leno. Dingwe tsa dikgwetlho tseo di na tsa baka dintsho tse dintsi fela thata. Ke ka moo lekalana la World Health Organization le itepatepantsha le dikgang tseo go leka go rarabolola seemo. Mangwe a maiteko ao a akaretsa go simolosiwa ga National Health Emergency Response Operations Plan mo Botswana. Re ntse re emela gore go nne le seemo sa tshoganyetso e be e le gone re tsibogang re sa dire mananeo a ka re kgontshang go tsibogela diemo tseo pele fa di nna teng. Le fa go ntse jalo re na le lekalana la Botswana Public Health Institute le le re thusang go dira ditlogamaano tse di ka re kgontshang go tsibogela maemo a motlhale o o sentle. Ka jalo se ke one molaetsa wa konokono wa thutopuisano e. Commitment of
maitlamo magolo a lekalana la lekgotla la ditšhaba la botsogo WHO ke go tlhomamisa gore mafatshe a dira mananeo a a tsepameng a ka thusang go fa kaedi gore a ka tsibogela diemo tsa thuso ya ntlha jang ka tsela e e siameng. Re Macheke o gateletse botlhokwa jwa maiteko ao a supa fa e tla nna lenaneo le le akaretsang bana le seabe ka go farologana. Go na le ba temothuo, lephata la tikologo, metsi le makalana a mangwe a ikemetseng e se a puso, CDC, WHO le Red Cross. Barutegi le bone ba teng gonefa. Re na le ba UB le BUST ka gore dikgang tsa botsogo di ama mongwe le mongwe ka jalo go botlhokwa go akaretsa botlhe. But it affects everyone, so everyone has to be part and parcel of this whole plan. I wish to commend you, Dr. Macheke, and the BPHI for ensuring that Ke eletsa go leboga Dr. Macheke le BPHI go bo le bone fa go le botlhokwa go akaretsa bana le seabe mo dikganyeng tse. Ke itumedisitse bogolo thata ke bona le akareditse dikgaolo go nna bontlha bongwe jwa thuto tse mo bekeng eno ka gore ke kwa dikgaolong kwa bontsi jwa ditiragalo di leng teng. because it is in the district where things happen. Tlogamano kakanyetso ya lenaneo le e solofetse go wediwa ka la botlhano pele go tsenwa mo legatong la ditshekatsheko. Solofelo Tombale, Botswana Television, Gaborone. Go rotloetsa go bala le go kwala mo bananeng ba ba dingwaga tse di kwa tlase go thusa go lotsa ditlhaloganyo tsa bone ga mmogo le go tlhatlhelela dikitso tse ba di dirisang go fetola matshelo a bone. Se se tlhalositswe ke motlhami wa mokgatlho wa Gaborone Book Festival, Mekena Naophele, kwa tshimolodisong ya dibuka tsa bana tse di gatisitsweng di bo di ribolola mo maranyaneng. Dibuka di rwele dipolelo tse di ka tsitsibosang tlhaloganyo ya moithuti segolo jang yo santseng a le kwa tlase ka dingwaga mme di na le bokgoni gape jwa go supa ga thuto e ka tosa bodutu. Go simolodisa semmuso dibuka tseo tsa bana mo go akaretsang dipolelo tse di 10 go tswa mo bakwading ba lehatshe leno go supile bokgeleke jwa bone jwa go kwala mme mo letlhakoreng le lengwe go tangwa ka bana go ka bala le go anywa go le gontsi mme dipolelo tse go tlhaloswa di akaretsa bana botlhe. Reading aloud also build confidence. Go bala go nonotsha moithuti maikutlo sekai mo mantoneng a borutelo baithuti ba ba dumelang gore bana le bokgoni ke bone ka dinako tse dintsi ba di gogang ko pele ka nako ya go bala mo mantoneng a borutelo gona le ba ba dumelang gore ga bana bokgoni ka jalo re dira se go rotloetsa go bala ga bana ko dikolong. You need to plant a seed. Bakwadi ba supile melaetsa e nonofileng jaaka ba gatisa dibuka tse. Ke ne ke batla gona gore ke kgothatsa alo bana gore ba nne ba itumela motsotso mongwe le mongwe wa go berekela selo gore ba kgone gore ba itumelele le yone katlego eo ga e setse e gorogile. Nna ke ba ruta nako ka botlhokwa jwa go bua nnete le kgang ya gore tota modimo o batla gore rotlhe ba re nne re bua nnete. Bana ba tshwanetse go ithuta go tota ba bangwe ka gore motho o sa motote mo nakong eno e ka tsoga e le mothusi wa gago mo isagong. Puso ya lehatshe leno e tsaya ka thwagalo thuto ya akaretsang botlhe ke ka moo dipolelo tseo di gatisitswe le mo maranyaneng gore di kgone go goroga ko babading ba le bantsi le bone ba ba le jwang ba le kgakala le ditamelo. Mojadi Mokibelo, Botswana Television, Gaborone. Motho tsa metshameko di a latela jaanong ed a kwe ke go begang ga kitso ra ona le yone mo dipegong tsa gago mme ra itse gore nngwe ya dio tse e leng gore di ntse di diragala mo bošweng e ntse le kgang ya ditlhopho tsa botautona ba BFA go tsamaya jang. Mo se la maabane BFA Electoral Committee e buile gape ya ntsha maina a tota a bofelo a ileng gore a tla emela jalo ditlhopho tseo diphetogo ke gone gore ne re itse jaanong gone gore the incumbent president e le jalo Mark Lelitswiti wa go tsamaya jalo a tsena mo ditlhophong tseo a sa go sena o gaisanang le jaanong diphetogo ke gone gore wa go tsamaya jalo a gaisana jalo le o na ntse a mo thusa e le jalo Masego Nchingane ke yone gore tla be ba tsamaya jalo ba gaisana jalo le ene for the presidency ya Botswana Football Association. Ba bangwe ga gona opo mo e leng gore o lebeletswe Tarek ba bitseng gore a gone gore morago ga gone gore go kanukiwe gone gore a ona le jalo
kana ditiseletso tsa ile gore di letela gone gore o ka emela jalo Botswana Football Association elections o go eletsela gone gore di mo kgaphela kwa ntle ha se tlholana le boraro jone jo mo kgaisano yone eo ya presidency bona di post tse dingwe tse di ka tla se tsa bo vice president le vice president 1 vice president 2 le tsone tse ile gore le tsone jano di ntse di na le batho ba bangwe tse tse tla tsamaya jalo re ntse di lebella mo tsamayana tswela ntata ta ke go leboga Resh motho etso Madume dumela mogela dikgang tsa metshameko ke Edwin Mashakgomo me re simolola ka tsa athletics sekgantshwane sa mabelo sa monogae le tsile Tebogo o boiponetse phatla kwa se ka makgaola kgang a borre a 200 meters morago ga go fetsa mo maemong a ntlha mo nakong ya 20.10 seconds mo di hit tsa 200 meters Makanaka Ishe Karamba wa Zimbabwe o feditse mo maemong a bobedi mo nakong ya 20.27 seconds